دما خوش ببینرین هجا ایرو چاری تیر مه 2023 روزان روزا سهشنبه بویا رو گشتن هری سرگه و هری بالکش یل سرانسری جهان رودانه مجاره کردن هول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهان ده جوار پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجا اسرائیل ده آرمانجا خویا جنینی ده اصرار دکش برویه که اپراسیون خویا جنینیا شریعه روش آوا ددومینه حتی نها هریکیم 10 کس مرنه سرک وزیر اسرائیل نتانیاهو ادعا دکه که اف اپراسیون مافی پاراستنا خو بناف دکه او دبیجه اف اپراسیون وی حتی که پیوز بکه دوام بکه. اپراسیون لشکریا کو اسرائیلی لشریعه روجاوا دا بود سپیکرن شویدن جی دوام کرد. وزارت تندرستی فلسطینی را گهاند کو هریکیم نه فلسطینی ده انجام ایریشن اسمانی او بجاهده هاتن کشتنه. هروها در دورا 100 فلسطینی جبرین دار بونه جوان روشا 20 کسی گرانه. هری داوی هات را گهاندن کو کسی که دن جی جانا خوش دستایه و افجمار در باسی دهان بویه. ارتشا اسرائیلی پشتینیزی 20 سالان شوا یک شمیل شریعه روش آوایا کنترل کری اپراسیون داد سپیکرن و در باسی جنینی بو. دو اپراسیون دب صدان لشکر و سایتین زرخی بولدوزر و بالافرین بی امروین اسرائیلی هاتن بکار آنینه. هاتورا گهاندن کول جنین و کامپا پنابران دنگه چک و تقینان هاتیه بهیستنه. لگوری نوچه د چاپمنیا فلسطینی د جهگیرتی هات دیار کرن کو ارتشا اسرائیلی بانگل فلسطینیان کر کو کامپا پنابران درکوینه. تاویوی که لگوری آگاهین کو جعلیه فلسطینیان و هاتن زاین جروجا دوشمه دان صبح ولشکرین اسرائیلی کتن کامپا پنابران نیزی 3000 کس کامپا پنابران درکتنه. آلیکاری والی جنینه کمال اول روب جو آژانسان و چین افرانسی افاپیر آخوی او دیار کر کو فلسطینیین کو کامپا پنابران درکتن لجهن وکه دبستانین باجیر بجیه بونه. نیزی 18,000 فلسطینی لکامپا پنابران آ جنینه دجینه. کامپا پنابران آ جنینه وکی کلها کومین چکدار ین فلسطینی جیت زانینه. אזרחי ישראל, ראשית אני מבקש לחזק את אנשי ונשות כוחות הביטחון. سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو آرمانجا اپراسیونی بگوتنینه جنین بوی ناوندا ترورا کود ناوا مهین درباس بویده لدجی میر جن و زاروکن اسرائیل ایریشن هوانه دینکرن امی داوی لوی که بینن. نتانیاهو شویدن به پیامک گوت لشکرین اسرائیلی ناوندن فرمانداریا چکداران ویران کرن و دستانین سردپو و کارگهن چکان. نتانیاهو دیار کر که اپراسیون لشکری حتی کو پیویست بکوی بدومه. دمهن زاوی دل شریعه روجاوا تندتو جیاد نابرا اسرائیل و فلسطینیان ده زیدویه. جد سپیکا سالی و حتانها هریکیم 185 فلسطینی 25 اسرائیلی اوکرانیک و ایتالیک لحرمی مرنه. اسرائیل دشری 6 روزی سال 1967 ده شریعه روجاوا کو آخا فلسطینی کنترل کرد. آرمانجا فلسطینیان او کل آخین شریعه روجاوا غزه و قدس روش لات دولتکی آوا بکنه. بله هر شریل جنینی ریوبریا فلسطینی جی بهرس کریه سروکی ریوبریا فلسطینی عباس راگهان کو کوردیناسیون اولکاری یا لگل اسرائیل دانه راوستاندن ولاتن روش آوایج لجه شرمزار کرنا ایریشان بیدنگی و پشتوانیا اسرائیلی کرن. لهمبر اوپراسیون ارتشا اسرائیل یا لدیجی جنینه سروک ریوبریا خسر فلسطین محمود عباس راگهاند کو او هواهنگیا پیوندی و اولهیه یا باليه اسرائیل را راوستاندیه والشعبي على حد سواء. د داخویانیا نیویسکیا کده ایواری هات داین ده هات دیار کرن کده هفدیتنا عباس آب پیشنگین ریوبریا خسر فلسطینی را از مجار هاتیه نرخاندن. عباس د داخویانیا کوبریا نها بریا بردفک خدایی ده برتک نشانی اپراسیون اسرائیل دابو و اویک وکسوج شرکینو بناف کربو. د اپراسیون بره در ریوبریا خسر فلسطینی را گهاند بو کو هواهنگیا با آلی سیاسی را دواری اولهیه ده هاتیه راوستاندن لی اویک به تمامی نهاتیه بجهانین. هر دو آلیج بو پیشیگرتنا لایریشن تروریستی و هواهنگی اپراسیون مزن لحرمین دبن کنترل ریوبریا خسر فلسطینی ده
آگاهیان استخباراتی به هفر پارو دکن. مجلسا قمارا عربی جی تکلداری ایریشین اسرائیل ین لسر جنینه جوینه که آورته لقاهرایل دارخست. مجلس هشیاری داو گوت یا کل جنینه دقومه در فتن زندی کرنا پروسه آشتی لاواز دکه و هولدان بیقانینا آرامین چارسری آستنگ دکه. مجلس راگهاند که ایریشین اسرائیل ین لسر جنینه بن بکرنا قانون نابنتوائیه و انجامین وی خراب بن. آلوزیا دنافبرا اسرائیل و فلسطینیان ده دبسه دمان راحتیا جواکا نافنتوایی. امریکا تقاضی لسر مافیا اسرائیل یه خو پاراستنه کر و داخواز دوامی هماهنگی اولهیه کر. بردف که وزارت کارین در و گوت ام پشتگیری اولکاریا اسرائیلی و مافیوی پاراستنا گل خال دیجی حماس، جهاد اسلامی و قوم دن این تروریست دکن. بردف که هروها بانک کر که همو تدبیر پیویس جبو پیشی گرتن آلون داهیان جیانی ورن گرتن. سکرتر گشتی نتوین یک بوی انتونیو گوتیرس جی پشتی ایریشان لسر مجار داخویانی کوشاند. گوتیرس داخویانی خود ایریشین اسرائیل شرمزار نگر. گوتیرس درباره روشال جنینه ده دلگرانی خویا کورآنی زمان و گوت. دوی همو اپراسیون لشکری برزداری حقوق مرووی ناونتوایی بین کرن. بری بینرین هجا لفرانسه جی شواد کم نابه تاریتیا شوه یا لکلانین فرانسه به آگیری که خواپیشان دیر پید خن رونی دبه حتی نها ده خواپیشاندان ده بیتری 3400 کس حتنه بنچاف کرن هر وحال لگوری تقمین کمالیا کارکرین هری کم ملیارک اورو زیان جی یا ماده لابوریا فرانسه بویا. لفرانسا حساب کشتنا زاروک 17 سالی ناهیلمه جی دولت تخواستن. اف هفته که تری پایتخت پاریس لی گلک باجارن فرانسا خو پیشاندان پیکتن. لگوری آگاهین که حکومت پاروکری دنجام بویران ده بهتری 3400 کس هاتنه بنچاف کرن و 684 پولیس و اتفاقی جی بریندار بونه. تلویزیون فرانسی به فهم تیوی دیار کرد که دناف کسین هاتنه بنچاف کرن ده کسین که سوق دادگاه هاتنه کرن و ین که بکلبچه الکترونیک هاتنه جزا کرن جهنه. کوملیا کارسازین فرانسای هریمازن تفگرا کارسازین فرانسای دیار کرد که ضرر مادی جبر چالاکین پروتستوی میلیارد یورو درباز کریه. De cette pratique, ça existe. Chacun le sait, c'est pas toujours facilité. سروکی مدف گیوفری روکس جروجنامه الپاریسین را خوی و گوت. هی زوی که هم جمارک راست بدن لیم دفکرن که زرار جمیلیارک زیده تره. روکس آنی زمان که افخوا پیشاندان زیان لولادی که و دواری عبوری دجی باندورا خواهیه. لگوری تخمینین کماله و گوستنیا ایلا ده فرانسا لیچونا اتوبیسین شوتین و زرارین دن تنی لپاریسی هرکیم 20 میلیون اورویه. بنجه تابن پیکرنا پیوانین ترافیکی ده 27 هزیرانی ده جوانک جزایری ناهلمه 17 سالی جالی پولیسان و هاته کشتن و پشت بویران دست پیکرن. دنا و حفظ روژن در باسبوی ده خواپیشان درین لدیجی وی داکتن قادان هر ساخوا نشان حکومت ده. Même si nous avons constaté que cette nuit les choses ont été لگوری بیلانچوی گشتیا وزارت کارین هندر 12,000 کنتینر سرگو هاتن شوتاندن. نیز 6,000 وسایت هاتن امها کرن. زیده 1100 آواهی خسار دیتن آنجی هاتن هلوشاندن. هم وقتی خوا پیشاندانان تالای کرنجی بیک هاتن. خوا پیشاندان شوا دوشه میجی دوام کرن. خوا پیشاندان لنان تریا بانلیو یا پاریسی که نهل ما لیمر لگوری ایوارین بری بدنگتر بود. لگوری آگاهین که رایداران دانه لحرما پاریسی 17 کس هاتنه بنچاف کرن. لحرمی شویدن 40 هفته یا بوری جی 400 کس هاتبون بنچاف کرن. لسران سری ولید 45,000 پولیس هبون. Les 2 nuits que nous venons de vivre relèvent d'une situation qui est absolument inacceptable
سروکومار فرانسایê ایمانوئل ماکرون ji bo nirxandina encamên bûyeran dê şaredarên 200-300 bajar û bajarokên ku xwepêşandan lê zêde bûn re bicive. Hikûmetê di daxuyaniyekê de got Makron dixwaze piştevaniyê bike. بله پشتی فرانسان بری خوب دن اوکراینی شری لاوکراینی لگوری داخواز ریوبریا کیوی دمشه ارتشا اوکراینی راگاند کو دیرشا دجبریا داین دست بکرند او خاکا ولات یا جبن کنترول روسی هدی دردخن موسکو جی کیوی به ایرشا بالفرین بیمروف یا لدج پایتخت توانبار دیکه موسکو ادعا کرد که اوکراینا به بالفرین بیمروف ایرشی ویکریه و هری کم 5 جوان بالفران هاتنه خستن. شری لأوکرانیا دجوار درباست با. ایریشا دجبر یا هزین اوکرانی کو داین دست بکرن دخوازن کیفه کم جی بپیکتینه. ریوبریا اوکرانیا ابدا خویانه که راگاند کو پشتی شری دجوار یه هفته یا بهوری وان لانین روشلات و باشور زیده تر هریم بدست خستنه. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Перш за все, я вітаю наших. سرکومار اوکرانیا ولودیمیر زلنسکی گوته هفته یا بهوری شری لانیا دجوار بو لی پیش چون آمد دوامه ام گاب پیش ودچن. That we on a daily basis we bring closer. آلیکارا وزیر پاراستن یا اوکرانیای هانا مالیار گوته 28 کیلومتر لهریمین لباشور هاتن ریزکار کرن زیده بویه. بوی آوائی تواهی قادا کوچه دست پیکا حزیرانی و هاتیه ریزکار کرن 258 کیلومتر چارگوشه. Будут проведены стыковки корпусных блоков корпуса корветов. لالیدن وزیر پاراستنی روسیای سرگی شویگو دیار کرد که 16 تانکن لیوپاردین روژاوایین کو رادستی اوکرانیای هاتı bu nekirin hatın bekir kirin. شویگو دست نشان کرد که ایریشا دجبر یا اوکرانیا دست پیکا حزیرانی دای دست پیکرین جی نگهشتی آرمانجا خوا. شویگو جبو جارا یکم سرهلدانا واگنر آدداوی حزیرانی دنرخاند و گوته. سرهلدان باندوری لأوپراسیون لشکرین لأوکرانیای نکر. جالیدن ولدن هاگی برویان ناونتاوی جبو لیکولین کرنا ایریشا روسیای یالسر اوکرانیای هاتلکرین. کیف اویک وکه گاوک دیروکی یا جبو آوکنا دادگه که داوی یا بو دارزاندن اثروک روسیای بنافکر. هم وقتی شری دجوار یه لناوا اوکرانیا روسیا به پیکانینا ایریشا لسر موسکوی توانبار کرد. Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий. وزارت پاراستنی یا روسیا راگهاند کوان اوکرانیا به بهتری 5 بالافرین بیمروف ایریشی پایتختا موسکوی کرنه. وزارت دیار کرد که پشتی خستنا 4 بالافرین بیمروف یندن آلی خواهارتنه. Беженцев временно перемещенных лиц. بردفکا وزارت کار در یا روسیا ماریا زاغاروفا جیدا خویا کرن که اویریشا اوکرانیا جبو دمکی کنه باندور لسر گشتین آسیمانیل پایتخت کریه لسر مجاری حتان هاش اوکرانیا تو دا خویانیک نهات یداین. بربینرین هجا ترکیه و مصر ایدی دخوازن داوی لناکوکین دنابرا خدا بینن جبر ویه که شفی رژیما ترکیه اردوغان لپی رازی کرنا سرکومار مصر سیسیه دوی چارچوبه ده هر دو ولات پشتی 10 سالان گهشتن استا و کرنا بالیوسخانه خوین لپای تختان. Türkiye û Misir piştî 10 salan carekedin hewl didin atmosferekî aram bidin çêkirin. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan ê ku Serokkomarê Misrê Abdulfettah el-Sîsî weke derbekar binav kir, niha hewl dide bû wê re rûnê. Enkere û Qahîrê ragihandin ku têkiliyên dîplomatîkên di navbera her du welatan de giştine asta balyozxaneyan. Di daxuyanî de hat gotin, li gorî biryara serokên her du welatan asta têkiliyên dîplomatîkên di navbera her du welatan de hat zêdekirin. Hat diyarkirin ku armanca vekirina balyozxaneyan û asayîkirina peywendiyên di navbera her du welatan de ye. Li gorî daxuyaniya Wezareta Karê Derve ya Misrê Umru el-Hemamî wek balyozê xwe yê li Enqereyê û Tirkî jî Salih Mutlu wek balyozê xwe yê li Qahîreyê nîşan da. Têkiliyên di navbera Tirkiye û Misrê de di sala 2013 de xirab bû.
ev yek piştê îxwaniyên jalî Tirkiye ve piştevaniyeke zêde digirin ji desthilatê hate girtin pêk hat. Şefê rejima Tirkiye Erdoğan ji wê rojê ve her tim rêveberiya Misrê bi darbekarî binav kir û peywendiyên xwe li gel wî welatî qut kir. Li vê yekê ziyaneke mezin da Enqerê. Erdoğan yê ev yek dît vê carê dest bi xwe şirînkirinê kir. Hewldanên ji bo normalizekirina têkilên her du welatan piştî sala 2021 zêde bûn. Ji bo asayekirina peywendiyan di sala 2021 de di navbera her du welatan de hevdîtinên lêkolînê hatin kirin. Serokkomar Erdoğan û Serokkomarê Misrê Sîsî herî dawê di 20 mijara 2022 de li Dohayê ku ji bo merasîma vekirina Kupaya Cîhaniya Fîfayê çûbû hevdû dîtibûn. Piştî serdana Wezîrê Derveyê Misrê Samîh Şükrî bû Tirkiye Wezîrê Derveyê Berî Mewlîd Çavuşoğlu di ejdeya darê de li Qahîreyê bi hempêşeyê xwe yê Misrê re civiya. Serdana Çavuşoğlu ya Misrê piştî 11 salan yekem serdana Tirkiye di vê astê de bû Misrê bû. Berê civîna rêxistina hevkariya Şengayê îsal ji aliyê Hindistanê ve hate birêvebirin di civînê de rewşa terorê û ewlekariya herêmê mijarên sereke bûn. Serokwezîrê Hindistanê Modî got hin welat stargehên didin terorîstan di vê endamên hevkariyê rewşê şermezar bike. Li gorî nûçe Çapemeniya Hindistanê di civîna hevkariyê de mijarên terorê û ewlekariya herêmê hatin nîqaşkirin. Serokwezîrê Hindistanê Narendra Modî ku di civînê de axivê hevkarên Şengayê wekî malbatekê binafîro got. Ewlehî pêşkeftina aborî, yekîtî, rêzgirtina ji serwerî, yekparbûna herêmî, parastina jîngehê erkavê rêxistinê ye. Modî li ser girîngiya têkoşîna li dijî terorê jî îddia kir ku hin welat terorîzma li ser sinor ji bo polîtîkaya xwe bikartînin û stargehê didin terorîstan. Serokwezîrê Hindistanê bank li endamên hevkariyê kir ku rewşê şermezar bikin. Li pêşberî vê Serokkomarê Çînê Xi Jinping jî balkişan ser hevgirtin û baweriya endamên rêxistinê ya bi hev re û xurtkirina wê. Belê welatên hevalbendên NATOyê careke din dema erka sekreterê giştî Jens Stoltenberg dirêj kir. Stoltenberg wê heta saleke din jê li ser karê xwe bimîne. Bi vê yekê re Stoltenberg bo duyemîn sekreterê giştî yê NATOyê ku herî dem dirêj li ser erka xwe dimîne. Îro hate ragandin ku erka siyasetmedarê Norwêçî Stoltenberg heta yekê cotmeha 2024 hatiye dirêjkirin. Stoltenberg piştî ragandina biryarê li ser hesabê xwe medya civakî daxuyên yekda got dirêjkirina erkê ji bo min rûmeteke. Stoltenberg di meha borî de diyar kiribû ku ew naxwaze demeke din li ser erkê bimîne. Lêbelê li gorî agahiyên ku hatine girtin Stoltenberg razî bûye ku wezîfeya xwe bidomîne. Stoltenbergê 64 salî nêzî 9 salin sekreteriya giştî ya NATOyê dike. Di adara 2022 de dema ku demeke Kurd piştî êrişa Rûsyayê li ser Ukraynayê dema mayna wî ya li ser erk heta dawiya îlona 2023 hatibû dirêjkirin. Bi vê yekê re Stoltenberg bo duyemîn sekreterê giştiyê NATOyê herî dem dirêj li ser peywerê dimîne. Beryanha kesê herî li ser peywerê mayî siyasetmedarê Holandî Joseph Lons bû. Ew jî di navbera 1971 1984 de erka sekreteriya giştî ya NATOyê dikir. Berîbînerên hêjam li vir digêjin dawiyê bultena xwe ya cîhanî û dibêjin heta sibe careke din werîn pêşiya we bibînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û baxtewar.